Lalo liyavunula angisho ukuthi ledlula maphi kodwa inkinga ekhona kwaNongoma uthe uNongoma usenkingeni yokuxovwa ngenhloso yokuyizuzisa abathile. Nongoma njengoba sikhuluma nje unenkinga kaphakela umthakathi awandabandaba uhambe esho noma yini. uNongoma njengoba sikhuluma nje unenkinga kananga uZola owenza noma yini. uNongoma njengoba sikhuluma nje unenkinga kaMhlongo ematheni kodwa bonke laba bantu njengoba benza lokho abazenzeli bayiproject kaMntwana kwamini. Shi me sanibona insizwa zakithi ngiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu. Ake ngenze nansi video bafowethu ke ngiphendule lensizwa yakwaNyandeni lapha kwaNongoma eyibiza ngomdidiyeli lapha emabuthweni eNgonyama. Abangamazi kuNyandeni uNyandeni ungwalapha kwaMandlakazi endaweni yaseMaye. Induna emphethe ngiyakwaMandlakazi, inkosi emphethe ngiyakwaMandlakazi. Kodwa yena uthi yena kayena wakwaMandlakazi uthi ungasosuthu ubangizwe lenkosi ngokuqala lo. Mina ke igama lami uNkosikhona ngokwaNdabandaba ngwalapha kwaMandlakazi entabeni yeZulu. Ngisakhamuzi sakhona, ngihlonipha inkosi yami, ngihlonipha induna yami, ngilandela konke okwenziwa inkosi. Akukho lapho engiphikisa khona inkosi. Ngiyindoda futhi mina bantu bakithi ngifuna nikwazi lokho ukuthi ngiyindoda mina. Wonke umuntu othi mayikhuluma lapha akhuluma kabi khona akhulume kabi ngami. Kufuneke wazi ukuthi mina ngiyindoda, mina ngeke ngikwenze lokho. Ngeke ungithole mina ngihambe ngikhuluma kabi ngawe ungekho. uNyandeni njobe khona uyazi ukuthi mina mayenza into phambi kwami ngikhona ngimtshela ngaso leso sikhathi. Ngitshele yena, angihambi ngimemela amabandla ukuthi azongikhulumisa naye. Lento lena Nyandeni enaniyenza lena eThekwini kwaMasho nibulalisa abantu nize nibaleka nibuya niza la emakhaya senifuna ukuzoyenza la emakhaya manje. Lento eniniyenza nidayisa abantu lena eThekwini nibulalisa abantu senifuna ukuzoyenza la emakhaya manje. Akusibo ubudoda ukuthi umema abantu bakoMpumalanga, umema abantu bakoGoli, umema abantu bakoMsinga, umema abantu bako South Coast. Ushiye mina nginobukhosi bami la. Uma kuthiwa khona into engiyonile mina nginobukhosi bami mina lapha ngiphethwe ngingumdidiyeli sekube sesibekelwe umdidiyeli osengaphezulu kwethu ke manje umfoka Sibiya okuyena osezosihola la. Yini ebinzima ukuthi uhambe enkosini yakho oyakhela ufike uthi kukhona into eyenzakalayo la sisacela nisibizele uphakela umthakathi. Uma ubiza abantu baseMpumalanga ubiza abantu baseMpumalanga ubabizele emashobeni ubakhohlisa ubatshela ukuthi babizwa iNgonyama uQambamanga. Ubabizele lapha emashobeni bese ufike emashobeni esigodlweni senkosi bese ufika uQambamanga uthi thina sixova uNongoma. uNongoma uxova ngwena ngamanga nokweba. Yini ebinzima ukuthi uye enkosini yami uyongiceba khona ukuthi ngoba uyisakhamuzi sakwaNongoma nje ngoba phela abantu ababheda kwaNongoma bathathu. Abantu kwaNongoma izakhamizi kwaNongoma ubukhosi buthathu kwaNongoma. Abantwana bagcweliswe lonke leli ezinye induna zigcwele la kwaNongoma ebezingekho lapha. Eza kwaNongoma induna uyibizanga ubiza abantu baleke koMpumalanga beqembu lakho. Utha anizokhuluma ngenze ngathi nikhuluma ngento eNgonyama kanti nizokhanda inhlangano yenu yeqembu esibayeni senkosi. Induna zakwaNongoma izange ibizwe kulento. Bekufanele induna zakwaNongoma ibizwe. Mina njengesakhamuzi ngiyinduna yasesigodini sasentabeni yeZulu ngiphinde ngibe umdidiyeli kwaMandlakazi. Ngiyisekela umdidiyeli manje obusebekiwe umdidiyeli. Yini indaba ungazange ubize ubuholi bakwaMandlakazi bube khona. Uwazi kahle wena ukuthi enkulumeni yakho uzokhuluma ngomuntu wakwaMaxovayo phakathi kwami nawe. Ukuthi ungayeka ukukhuluma indaba zakwaNongoma la yebo mfowethu ungayeka ukukhuluma indaba zakwaNongoma la eoffice leNgonyama elilapha edolobheni lapha esihlangana khona sonke sizinduna. Uhamba uyoyikhuluma nabantu baseMpumalanga bazokwenzana abantu baseMpumalanga.
ufuna bengibulala ilokho ngoba iyona into okwazi ukuyenza kahle le mina ngeke ke ngize ngife mina Nyandeni ngeke ngize ngife nje mawuzama ukukhandela mina ukufa kuyofa wena kuqala ngeke ngize ngife mina nazo zonke le induna ifakaza umbhedo lapha mina ngiphathi induku ngihlale ngikhona ezintweni zenkosi wonke nje umuntu ofakaze umbhedo ngegama lami akathathi induku zakhe esekimi ngaphandle mangabe kuukuthi vele ngoba into enikwazi ukuyenza kahle nina ukubulala abantu benkosi iyona into enikwazi ukuyenza leyo ubunsizwa into eningafuni ukuyiphila nifuna ubunsizwa nibu understand manibona umuntu ephila ubunsizwa niba nomona esikhundleni sokuthi ni embrace ubunsizwa ngoba thina njengoba sisebenzela amakhosi simele ubunsizwa thina simele umuntu nje omele into yenkosi umele ubunsizwa akamele isonto akamele idemocracy akamele idiplomacy simele ubunsizwa nina ninomona manibona umuntu eyinsizwa niba nomona esikhundleni sokuthi nikujabulele lokho yiliphi izwe nizolikhanda mangabe nizozonda izinsizwa ushiya abantu bakini la uhamba uyokhuluma umbhedo lapha awuthi ngitshela izwe ke mina ukuthi wena uwenzani niyabona bafowethu uDepartment of Arts and Culture oNyandeni laba kade bengamfuna kumbona umntwana okwaphinda ngene bebengafuna kumbona umntwana okwaphinda ngene amabutho ayivele ehamba bengekho oNyandeni bengafuna kumbona oNyandeni umntwana okwaphinda ngene bemthuka bemcokofula ngeinhlamba kwamasha umntwana wakwathukwa oNyandeni beseviweni efike njengondunankulu ezokhuza udlame kwamasha wathuka umntwana okwaphinda ngene baxova umashu bawuxova yena uNyandeni lo wawuxova umashu maqedwe uthe mayisebona ukuthi sekuxovekile abantu sebeyalwa wabaleka weza la akavakashi ngisho ukuvakasha kwamasha endaweni ahlala kuyisikhathi eside akakwazi ngisho ukuvakasha ngoba balona izwe ngalento yabo yokugcogcoma namhlanje kuleli qembu kusasa kuleli qembu akukhulunywa ngendoda ingekho weNyandeni indoda iyacelwa kuhlalwe naye phansi kukhulunywe naye wonke lamadoda ade ukhuluma phambi kwawo ukube nje bekukhulunywa ngikhona abe ngofakazi ukuthi uphakela kalaleli hayi uqamba manga imoto namhlanje imoto ubaba ukhawula umhlonishwa uyayikhipha imoto uyikhipha ngemzila emdala ningakahambi ngisho izinto zamakhosi nini imzila emdala sizingane thina la kade kuvele kunemzila okulayishwa ngayo kwaMandlakazi kade kufika imoto ezu50 kwaMandlakazi bekufika 50 weyimoto kwaMandlakazi ngoba liyaziwe ibutho laKwaMandlakazi ukuthi likhulu sekunele kwafika nina okokuqala imoto sekuthiwa imoto mayiye esandlwana ikhokhela u12000 kutshelwa ukhawula ukuthi imoto ikhokhela 12000 bese kuthi imoto mangabe isibuye esandlwana ikhokhela u3500 rand imoto kayisafuna ukuthatha abantu ngenxa ukuthi imoto ayikhokhelwa imoto ngisho imali yangonyaka ophelile ubaba ukhawula akazi ukuthi imoto namanje kayikhokhela uma mina ngiquestiona lokho sengixova noNgoma mangithi mina niyabona ukuthi labo driver abashayela imoto ngabalapha kwaNongoma bayizinsizwa bayayithanda futhi ngonyama kodwa ngenxa yokuthi basebenzela abantu abakwazi phela ukuqhubeka behambe ekubeni imoto zingakhokhela uma kuyiwe ecaleni lengonyama ni-charge nina abantu abasuke nikhohlisa amakhosi akhiphe enkulu engaka imali amakhosi nithi imoto ho17000 ukuye ePitoli niqamba amanga nijike lapho ke nithatha imoto ezu4 ningayithathi insizwa nithatha abangani benu nihambe niyoyilalela emahotela nithi niyo support ingonyama ngoba into eniyilwelayo ukuthi nibe nje seduze kwengonyama kuphela aninandaba ukuthi bangaka abantu abakhona bese uba nesibindi sokuqoqa abantu uhambe uyoqamba amanga lapho uthi khona uNongoma esuxovayo thina bonke labantu abelapha abasuka eMpumalanga nabasuka kuphi kuphi umbuzo bekufuna ubuzeke lapha bokuthi baphi abantu bakwaNongoma isibindi esingaka sokuntshontsha izinto zengonyama nintshontshe inyama awunaviyo awuhambi naviyo uma ngabe kuhanjwa la uthatha imoto yakho ozohamba uyolayisha ngayo ukudla kwengonyama lapha uma sikhuza lokho ke sesixova uNongoma ngalokho thina njalo insizwa kazidla insizwa nina njalo nifuna ukulokho ninqaba nokudla insizwa zize idube ihambe nithatha ukudla nikufake emotweni nithatha abafazi nifuna ukubondla ngokudla kokobiwa awukwazi ukukhuluma ngami ngingekho akuyona nje inhlonipho ukuthi ungagagula igama lami phakathi kwabantu abangangazi abanye baba bangazi ufuna ukungcolisa igama lami ulingcolisa ngoba uvela lapho kuba insizwa wena unqena nje ukuba insizwa uqonde enye insizwa ukhulume nayo yodwa uyeke ukuhamba uhlebe uzenza umfazi mina ngihlebani mina angihlebani yonke indawo lapha engaxabana nawe khona ngangitshela wena emehlweni into ngangakhulumi nomunye umuntu manje lento eniyenzayo okokuqala nje siyazi thina ukuthi lento enihlanganelayo la njengoba nihambe nikhohlisa induna nithi izohola ngoba wena akazi kubeka ingonyama
ingonyama ayitolikelwe ingonyama awukwazi ukuhamba utshela abantu wena ukuthi ungumdidiyeli ingonyama ingazange kumemeza bonke abantu abayizinto ezithile endlunkulu bamenyezwa ingonyama siswa sonke inkosi kayitolikelwa ayitolikelwe inkosi ngeke wena uhamba uyichaza wena uthi ngumdidiyeli uqamba amanga ukhohlisa izinduna uthi zizohola ngoba izinduna uyiqoqe kanjalo izinduna ngeke zizeyihola ayikho i-framework ekhona emile yokuthi induna zezinsizwa izohola ayikho leyo yekela ukuhamba ukhohlisa induna uthi ungumdidiyeli ulwela ukuthi induna ayihole ngeke zize ihole induna it's a process ukufaka umuntu uhulumeni musana ukukhohlisa induna nikhohlisa nijoinisa amaqembu enu ngeplan enilokhu nithi sizohola akho induna ezohola la ayikho induna yezinsizwa ezohola asikho ayikho into thina esake sathi thina sifuna ukuhola sikaze sisho kanjalo thina ubukhosi sikuthanda mahala sikuthanda ngoba kuyithi sizithanda thina yekela ukukhankasa abantu bakhankasele leli qembu lakhe elisha osungene kulo bese ukhankasa abantu bakhankasela ukuthi abazobulala thina la uhamba udayisa abantu bangakini lento oyenza le kwamasha uyodayisa mina lapho ufuna ngibulawa kuyofa wena kuqala kunami uyofa wena uyoyifela futhi ngeke ubulawe umuntu uyoyifela nginehlozo eliphilayo mina nginehlozo eliphilayo angizalwa nguwe angifundiswanga nguwe angifundiswanga yibo bonke laba abantu atufakezelana nabo lapha yonke induna ethi ngiyabheda iboza izoma lapha phambi kwami ingitshela ukuthi ngiyabheda uma ngabe ke wena wafundisa ukubulala bulala ke kulungile isabelo sakini leso kodwa mangabe uyinsizwa uthanda ubukhosi woza uzoma phambi kwami futhi uphakele uyabheda lapha wenza ukuthi nokuthi abangaziyo bayazi ukuthi into mangiyibona ukuthi wrong mangibonisa ukuthi wrong ngiyayivuma leyo into engingayifuni ukukhohliswa kwabantu nintshontshe imali zamakhosi amakhosi niwacharge imali ezinkulu ezingaka uhulumeni nimcharge imali enkulu engaka nibe ningayenzi lento nithi niyayenza insizweni iqedwe ubani imzila eyayivele ikhona la kwaMandlakazi iqedwe ubani imzila ofoko ofisa umfoka kaGazu lapho oSuthu kwamagwaza lapho oSuthu babe nekwakunemzila eqondile oSuthu lonke ematheni imzila iyaziwa yonke kodabhasi imzila iyaziwa yonke nina niqeda imzila ngoba nithatha imoto nifike nithi uhulumeni ukhipha imoto ezu5 nisho uhulumeni ekhiphe 30 weyimoto nithathe zonke lezi imoto ezo25 nidlele ngazi imali nambe niyokondla ngazo abafazi beni ngemali okufanele ngabe isizingonyama ubani ke oxovayo mina nawe nikhohlisa abaholi nithatha imali kubaholi nithi niyokwenza into ethile iliphi lamaviye eniwaqoqayo labadidiyele enibaqoqayo enibaletha lapha engonyameni imapha amaviye abake bafike nawo babefika namapha amaviyo imaphi njengoba phela ubukhosi kabe ufike kuyafika nobukhosi ngoba sekunamaqembu amasha eniwajoyinile sebuyafika nobukhosi manje ngoba ubukhosi budala bebekuphi bonke laba bantu ngoba badala bazona izingane musana ukuthatha into yepolitiki nizoyifaka endlunkulu ngenkani yekela nyandeni ukugcogcoma namaqembu onke ngoba iyona into ekwenza wenze yonke lento yenza ufuna ukudla uvilapha ukuyisebenzela uyihlela uyindoda ufuna nje ukudla udle ngendlela engekho emthethweni nifuna ukubulala thina esithanda ubukhosi nina ngoba nisebenza ibhizinisi lapha nixebula umkhoma lapha endlunkulu ungabe ungethuka mina ungibizela abantu niyongihleba ningamadoda ungabobiza abantu ubizele mina ukuyongihleba uhamba uyibeka ngomdidiyelo uyibiza ngomdidiyelo umdidiyelo ugcotshwe enkosini akagcotshwe egcekeni kubo umdidiyelo ugcotshwa inkosi akagcotshwa kube egcekeni ungathi mawuzenzela imisebenzi yokuhlambuluka bese uthi wena usungumdidiyeli ayikazi ingonyama ikubeka kuba umdidiyeli singaba lapha kwaNongoma thina uma ngabe ingonyama yayibeka kuba umdidiyeli kwakuyobizwa thina musu ukukhohlisa abantu abangazi awuyena umdidiyeli ayikazi ingonyama ikubeka ngisho ibiza abantu lapha amakuhlangene ingonyama ayikazi kubize wena njengomdidiyeli musu ukusichaphaza uhamba ukukhohlisa abantu uthi ungumdidiyeli ngoba ukukhohlisa abantu uthi nilwela ukuthi abantu behole akho nduna ezohola la ayikho induna ezohola into kahulumeni ayihambi wena nje awulutho ukuthi ungatshela abantu ukuthi bazohola nihambe nikhankasa abantu nibashisa amaqembu abo nibafaka amaqenjini enu ngoba nithi nizobaholela akho nduna ezohola la ngabe kade nahola ukube nazo induna ihlakaniphile ngabe seyibonile ukuthi niyaganga ngabe seyibonile nje induna ukuthi niyaganga manje nazo ke zilandela phela ngoba zesaba ukuba yithini manje thina ngoba sizinsizwa ufuna sizehlisa umsizwa bethu ngoba nanku sizokuthiwa khona kuzoholwa thina siyithengela imbuzi siyayilimela la emakhaya siyayifuyela siyayilimela la emakhaya asifune ukugwilika futhi sithanda amakhosi kuphela nje so nyandeni musu kungixhaphaza mfowethu musu kungixhaphaza musu kubiza abantu ubabizele ungwala kwaNongoma ubiza abantu balekudeni uzobatshela ukuthi mina khona into engiyenza kwaNongoma nanesibindi sokuyihlaza phambi kwabantu abaningi kangaka isibindi sokuyihlaza phambi kwabantu abaningi kangaka udumbe umntwana wasedlunkulu umntwana omkhulu wakwaminya amanzi la kwaNongoma esimhlonipha sonke simkhotha phansi ngoba nje nakho nifuna ukuqhuba lento yenu yepolitiki hayi ukuthi asiboni even induna enikhethayo enihamba nazo nikhetha induna zeqembu lenu nina manihamba udumbe nje umntwana uthi umntwana uyaxova umuntu omdala kangaka ya
umuntu okuzalayo uthi uyaxova isibindi singaka umntwana wasedlukulu uthi uyaxova wawubunga kusho ukuthi sizinsizwa ngoba sizohlangana lapha emgangeleni kodwa ukwazi ukusho kumntwana lokho musuku sixhaphaza wena uhamba uqamba amanga nonke nina induna enilandela unyandeni nizimpumputhe nonke nje nizimpumputhe ngoba angeke ungitshele ukuthi umuntu ongakazamenyezelwe inkosi nawe uzumbize ngomdideli mina kwelakithi iviyo unyandeni ngeke azahambe phambili kwelakithi nje iviyo ngeke enyandeni uzohambe phambili ngoba awulutho awukwazi ube induna awukwazi ube ilutho nizinduna zokuyiqoka ngokwepolitiki finish